Hi guys, good morning. Last morning na naman diri sa Osmena Peak. So, tanawa. Tara, Osmena Peak sa background. Natabunan sa fog. So, tugno jud kayo ang among last morning. Can you feel the cold this morning? Maghuwat siguro tag mga 5 hours after mahuman ilablabilis. So see you after 5 hours, guys. Presenting my beloved love after 5 hours. My beautiful open love. Love. Kung diri. You woke up like that, Naka? That's it, guys. Ating view diri. May buntag. Sayo hagon ninyo. Lagi. A few moments later. Awa. Palit ka din na akong silpon. Can you feel the wind tonight? Sige, manaog na ko. Manaog na mi, Victoria lang. Ikaw nakari, Dre. Ari, radyo ko, di ko manaog man. Bye guys, see you later. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. So, nagluto na ni Samo ang Bacon. bacon. Gusto kong paig-paig ang my love. And there mong hotdog. And there mong bacon. Then, mag-bread kami unya. So, mabalik kami after maluto tanan. Love? Nami kay among breakfast. Oh. Hi guys, breakfast is Yay! naon na ninyo. So, after atong sige pahangin, kaon na sad bacon. This is bacon. Yeah, you smell that bacon? Yeah. The bullet from last breakfast. O, di mo klaro? Klaro? Alright. The egg with bacon. And itlog. Hot dog from last breakfast. O, di day. From Italian Zina namo. So, giluto lang naman na. So, see you later. Kay mangaon na mi. Yeah. Perfect. See you. Bye. Manghipos ami. Manami kaon pusog na. So, magpinaspasay na tang hinipos. Ready? A 1, a 2, a 1, 2, 3, go! Hi guys! Ulit nami. Di pa day. Madto pa day mi next destination. Obong Spring. Yes, Obong Spring. So, kanta na magpalamig kay maglungkod sa mi 2 days. 3 days could me way ligo. Perfect. So, doon nami. See you later guys. Hi guys. So, nanami karon sa Dalagets. 11:13 madto pa mig Ubong Spring. So, chill sa mi kadiot. Bugnaw sa kayo. Init kayong untang. Nagamotor mo gumi padung ubos padung dinhi. So straight kay kapag pugong subot o break.
Dito. So, Okay, so next stop kay nanamay dito sa Obong Spring. Spring. So see you later guys. Hi guys. So naabot na mi sa Obong Spring. Yan, naka-ari na di ko sa una pa. Wala ko kay boss pangan. Oh. So, ato sa ning tanawon? Hmm. Naibakawan diri lob. Connect spring siya. Then connected siya sa dagat. Ne, lablab na. Then Ano siya ng parat na tapa. Hi guys, nakita ni mig spot. yes. Kaya ngita, namis liblib na lugar kay 5 raman ang mga entrance. Di may mga bang sa table. Ang table nila 200 pero magpahangyo sila 150. Pero Kadali raman. kadali raman may ligo raman yung manglugod. So ngita ra mig lugar na makabutang sa makapascal sa mga butang. So chill sa mi. Manataw may kaligo guys. Yes. Awa. Man ako kaligo pero murag gyapon. Limpyo na ta. Murag way na itabo na ako man. Murag gyapon gwapo. Alright. So guys, love unsa matong mga announcement sa atong announcement para nila sa mga tao na nananaw ug naminaw sa atong mga sugilanon. Well, ang atong announcement is mag-round Visayas ta by the end of September. Visayas, good love, dili lang kuan Visayas pero specific na lugar Specific. na lugar. Specific Mga tami, lugar. Bohol, Of course. Siquijor, then Dumaguete. Then kami guys, mga ilang suggestion na kamo among pahimo sa mga itinerary within that spots. So please Subscribe. comment down below. Then ikuha lang sa expectation lang sa guys na budget traveling rin ni amo ah. So unsa yung gipang suggest masud isa mong budget amo nang bisitahon. Yes. Okay? Di kami anang luxurious travel man. Ganahan man ang kusina masud sa mong bag. Yeah. Kana if makaya lang. Then don't worry, i-share na mo ang mga tipid tips na mong gipang buhat lang sa among travel. Para sa ma-inspire sa mo na kaya ram din no need na dako kay ang gastoon para lang maka-travel. Yes, thank you so much, and We love you guys. sa next na to video is ang atong travel around Visayas na. Yay! Excited ako. Nahinay lang sa ta. See you guys sa Round Visayas. Then thank you so much and see you.